Ka KSU Nehu Unit minta kesngi kalai kendo i Vice Chancellor Uprabha Shankar Shukla bat pensngau ha u yaki babon kijing bekisamla puli kia kendo. Hakini kijing kren jongki ka KSU Nehu Unit kala pensngau i Vice Chancellor ya kijing halor kijing penslem bantung kam hikai bat ikiwe kinong tre kijing penslem penkiu kerdan ye kinong hikai bat kijing bamla ka Nehu banbu la kajong ka library na kabenta kisamla puli jong ka School of Technology. Kaniga kinhun kalapin sngoru ha Vice Chancellor halor kajing bomdon la kajong ka department na kabenta kajing puli geology bat kajing bombyang kinong hikai kalabu jing shibun ye kinong puli. Kaniga kinhun kala ongru ba kajing bomla kanehu ban penlong ye kajing penkup buram ye kisamla puli kalapin du mensim ye kisamla puli ki bakwa ban yok pediang ye certificate jongki. Kajing dawa ban penkiu sa shpau pesin ha ka admission weightage na kabenta ki samla pule khasi banthung la kajong ka committee ka ban ai ki guidelines na kabenta ki department ban pentre kam ye ka new education policy arajar arpho ban penti kanai kajing ya be ya printi kajing thok kit ka CBI halor ki kenram hanihu banthung yo pro vice chancellor ubadai na kajai penriu khasi KSU Nehu Unit barangkali kecing sungan lang jong Assistant Secretary jong ka KSU CC nilayok ba ni kendo ya u Vice Chancellor wadi ukli do jong ni ka school akan ni jing kendo jong ni nila kren balai ther lai tai sibon dimat kami dei bat ki ba pelong ni university ban ko on tekam kabanokong gamat kabangi nilai ther balai thai kalau ba halor ka jing tong la ban khep ne ban pendap ye kini ki pos ki repair kibla sulong I kumto boro sekata tama ka pos jong kini kai pos jong kini teaching staff ha bala bontli ha ka jing yo jing tip bangi ngi yo kalong bahadu sispa jong nyo tli ki pos jong ni kai insula benda benda pasal spa nyo koi tli ki pos jong kini teaching staff tim sila ro ban khot ade ban khot application adu mtek sngi tekene ka pulong kawai ne kita ya ban ko kam university is to ba university haba kan trekam kan kamru ya kamal kawai bobiang tinggi ya keren ro alor kimat ya kaba an ya kerdan dan di promotion nam ta kitu associate professor master professor sia kerdan mo repair onda haba kilap penbit pembiang ya lete ya kitu kam gar kom ka university regulation kaba arja khara makani kilikot ki ka karya dan member scheme dengan laikan bu visi nak liang visi loong bola IT gini kam hapo IQAC ya kaba kan kwet ya ne kapenta berkitu gini kai kiba la ibiang iki makin pikiu dan iki kinsa nak liang jong asal nak liang jong IQAC kinsa sim barai gini kapenta susu laikan habdai bat ka department bathamai amar hau nai baar jong ka sotrik arja arpau nak liang jong menteri jong ka tengah pilih putih jong sarkar pedeng melawan pilih ya ki artli ki department thamai ne school ba jongi kawai ke forestry department kawai ke geology department ndai ka phala kalong ba ngono musim ba hadu menka ka kampus ke department ka badan hako ne ka silong kampus ka geology department am sunudan ka ke building la ka jong ba haju poro ya kene ke department hak man pek hapo ka jingkmi jong profesor Devesh Walia badai na ko environment department tekne ke jing momdan jong noi kai ne department andko ya ka hukum penyakam bapuncu ru ya ka jing ai play ka jing play jing putih ya ki na ki bathu ban wan ma penyesno ele de sakani department te ka pakongsan ne ga ji kelu jungi galong bangi dawa visi ba uwe bantu provisi badai na ka cak ngajai pare jungi jing dawa jungi ke ngaba sai balada mau de bentung ro lane academic executive council ke de benjit be yo kasi pertikena bu yo kasi lane u te bende ujungi de benlong breu uba yang haka pule ke putih lane ke contribution haka de habedai berka lain aji kai ke jungu berkumju ro ba udai bandan ya ke jingtip ke jing simpang kalau ke kampanyak jam ne ko ni ho khadu ko ba ngi ya kren kalong ba na kaliang jong visi udah kena makanya ka jingnya habede jing toket halor ka CBI halor ka jing ki kendrum kenram dan ne ka jing keno ka bangsap
kebampong hanya apa school pak nihu kedai bandam don kanu kejing pentut dan kejing perwit bahkan dia kejing tokit kedai banyak syahmat sem kanu kejing kudum konram kebalak banmi nak kejing pentut ya kene kejing tokit kalau kita kimat nilai keren buat visi kalau kebakan sunat nama nak kalian visi loong bah nak kalian jong ke universiti ru kala set up committee habedai bat ke NEP ru bakumlo bakin ai ki guidelines ki department prepare bakin implement ni NEP bakum curu kala set up committee habedai bat ke jing ai promotion ni kiu kedan ni kai ni jogi kaba kam kongsan golong ba nak kalian visi ai ya ke jing ya ai assurance ni jing kelar ke jong ba anda kalabit kalabiang kepercay nak kalian universiti kan sekat ini ki pos pendap no ini ki pos ki ba insyaallah pendap hadu muta di sini kene kam gadai ka ba gila ong yu ba gadai kam de ben lekki nama ni kema ho snam pada ngonjon ku profesor SK Stipas ba ku mengisi jung ni hu kasimpo hadu asnam menjit ku provisi rengi la ayu daka kantin ka ba syai balal kum do de ben khot no executive council menjit ya unu provisi penting kena ru provisi ben yo ane po silong pas udah nak jadi gede kucung ni asuransi kucung kolong ba ko sunguthu ila de namar bu de ber thamai patip hai ko komplek penyak jam po school ba chung ni hu te nak liang jung bo ba kidon kat tu kat ni ki kerteng ki ba la persang ben truai de provisi de nak liang jung ni la franchise bangin am project inu ro ringi ke jing start ke jing pang jung yeno bo sim yeno bunjet kum provisi jadi penting kenapa kalau jingjet unu provisi kendai baik nak kacai berdiri ujungnya kini ki pos ki batli nado usnam hi usan senam cua kidon ki pos ki ba asu kum to kamla pendap namar bagi dai nak reservation repair ki ba kini ki brio ki ba hap atau kategori jong reservation ki mla ban wan mat ya ka ba wan sim ni ka pos dari nak keleng ujongi gila rencai ba la kumno ru balada yakini ki pos nak tu reservation repair mula pendap de ben reserve no ka ku notification bal ai jo ministry of personnel kajing bamla ban pendap ini ki pos kedai kajing pemler kam jong bisi borem kaduru ka mahu senam arjar khatra kila khot ya kan application dai ba pesange no de kadang ke basalendet dingit scam ba lomba kajing ya toket jong CBI kini provide kisah bau syai sama macam dawa di bangi labu kalau ba la kuno de state ya kaban pinjok no lau jong library minta ki kena pule jong school of technology ni ki kena boleh ya kelain jong engineering bat kom ju ro namenta ki kena pule jong ke university kamtam ki colleges bat ki kena bare po ni huro ya ka ba university kan pelong no online convocation namangi school thu ba do menta kene ka jinglong ke pertai jinglong kemariang kamailat ya kaban pelong ya ka convocation da ka ba ki kila banwan da ka met ke jungki ina kaliang jungi kila ajeng mod university bakin pelong no online wat sibenta ro kenang ki kena ke jungi ki badan ji thu mo tap kam tajam kila ban apply no di certificate ke jungki labu ro jingdawa khmat jung visi mta namangi sungthu ba hakasnem gol dep namar ba kimla ban berlong ya entrance dari lasu air ke merit base dan kalian jungi ya ketopor nya dawa ya kaban penkiu no kene ke percentage dan ban ai additional weightage nam tak ni kena pulih pada napo ki bahau po jing pe jing kwi jong school ba ne ho ani kita ki African colleges te hendrai pat ngi smo thu sai ba mentah du mentah na kalian bun kena aksi jongi ki kwa hi kakut ke bakhadu ya ki kalong ba kin thap lan ni ba kin yo rong mission han ho kalian jungi ngila dawai bala kuno ude ban pu ya kene agenda khmat akademik council panalor ka tu ka arko persen ka ba la ai men snam man ai biang pa sa shipau namata kinong sinong ane ki try jela jok ane ki jela namar la bon kli gidi ki on ka jing harap ane jing keno ka ba ki mla ban ai ya ka report ka ba biang aju ro jo ko poro ka jing pamla ban pri yang cukup Yusufa kalau jika kami kepisah jung university te kini ke baru ke ba pelong ya ka na kaliang jung ni kai lagi kaliang joki kena puliro bakin dawa jing toket CBI te hal halo kani kementa na kaliang jungi yang pelaban
ai ya gajik tip ka bakum sai ini skem bana kalian i jongka ngat okit ai ya gajik tip ka bakum sai kalian juga